Manang Biyada! Hello gagayam, sa bali man na napakasaritaan, ti mga ganyo diti drama ama ng biyanang, dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Vic, saan na po nagan tintay drama? Ngam shoutout mampay kada Jade Valdez, dita Cainta Rizal, Nelly Dancel, dita Santa Maria Pangasinan, from Altea Dancel, ken Lerma Perez. Kastimanti ko na ni Kabsat Lida, dirma ng biyanang, at dabisyo ka nakadikak. Natured ti pakinakam ko, tagpada kami ti katuga nga kababae iti bisyo, iso nga ore at ipaanak ta sawak jak dangdanggan. Rogyak man nga rud, ti agsalaysay. Oh, adto'y bakit? Napangabakak. Ha? No kasta? Nangabak kayo manan, Vic? Wen, at damon paggatang ta iti bagaskin si daanan. Pundwa mon Jeref. Tapno saan mo na problema, hindi masita tunggal agluto ka. Ay, Ne, apeng agsinaay ka ngay bakit? Saan gan samot ang naragsak? No awan kwarta, naliday ka. Ngam nada kwarta, naliday ka latta. saan man Maragsa ka nak, tadamanon maigatang itimakan. Iso na lang ta. Kasto'y talatta ka din itagnanayon. Sugal, ti pagtataudan, ti kankanan tayo iti anak ta. Ay na, saan la adata ti kasta? Adu tayo. Anyang arod no kasta ti pagbiyagan ta. Kanya-kanyang pagbiyagan May met mo ti kastan Ngam tayo agtakawak. Ti kayat ko asawan. Apay talaga kading awanan plano nga agsapol iti sabala pagkwartaan. Agtrabaho ka kumamat, kasjay. Kay, apay ti kunam. Nalakaayat ti mapan makisugsugal. Makabannog tupay. Pasaray adayo a lugar ti papanan may. Makabannog tagbiyahe. Tuladam man ni bayaw ko. Agtrab-trabaho kas karpintero. Nanyat amok di tangay. Katjak mo't amot ag karpintero. Saan ko mo't atalin ti kasta? Kat mabalin mo't asumurot ka kankwana. Tapno adala katulungan na. Agkiwar iti semento para awat kasjay. Wanto. Ikondisyon ko pa iti bagay. Tanarigat ti mabigla. Timing, bakay. Welcome to Jenna Almoida Drama. Damag ka, nga baka kano idi kalman, Vic. Wen na lang. Nan, mangtid ka mamag nga raw. Makaliplipat kan samot ten baraw. Laglagi pa, adakil ti utang mo ana imbaga nakam kanyak. Tano saan nagapo kanyak, saan mo ana asawa jay anak ko. Siyak tinang durugkan ko na, tapno aklunan na ka. Dandan ni di nakakayat, idi ti anak ka, Vic. Wen na nang. Jak malipatan day ta. Antoy na lang. Barato yo. Sangaribaw? Ay, nayunan mo Ay, sangaribo pa. Antoy nga ron. Dumawatak tulay ti kwarta akong kinilida. Ay, thank you, Barok. Nagsingpit ka talaga. Sapay kumata, di ka agbalbalew. Naparabor ka kumaakan na yun. Pautangan nakman, Sally. Napay, awan man bagasyon, manang. Adamo bagas may, kagat-gatang ko itayag sapa. Adapay bagas me. Ngam aramatak ko maamang iprocess iti papeles ko. Padasak man taga abroad. Anya? Si kalat amo ka makatulong kanya kading ko. Isa pang asim. Pabuludan nakman iti pag-abroad ko. Di ka madanagan tamayadak tumutlaan. Ay, sigurado ka, manang. Kunakman no di mo ka ba ilan na panawan da bayaw kanti anak yo. Nagrigat at talaga timang panaw iti pamilya. Ngam ikarigatak Tani, di mo't aggunay jay bayaw mon. Iso asyak man lang ang tagtrabaho. Ang ijay abroad ti kayat ko tapno makaurno nga kadago sa ading ko. Kasaritak to pa jay asawak manang. Ipakadakpay nga umunakan kwa na. Tani, kwartami mo't adwaday jay. Sige Sally, awan problema. Makauray This drama is owned by Jenna Almoida Drama.
Di ka ko mapalubusan nga umadayo, Lida, bakit? Ngam amok apara mo't lay ti masakbayan tati pampanunutem. Ay, jak ngamin kaya tagnanayo na kastoy. Di ka ngamin nagsapol iti trabaho. Iso asyak langan ti umadayo. Ado ti arapaap ko iti biyag lakay. Kayat ko ti maabdaan iti business. Oray siya. Ado ti kayat ko a business. Ngam puunan ti problema, bakit? Kamabalin tamatag business iti ure basit la apuunan. Tao maduntumo laang. Maday ti basit a puunan. Mabayag a dumuruas. May mayat no dakil adagos ti puunan ta. Agtaragan da iti ado a buryas, ado a manok, kan ado a kalding. Kasta ti kayat ko, makitinulong ka kanyak lakay. Tapno pumintas ti biyag tayo. Diyak kayat agbayag ija abroad. Iso nga agawid akto numalpas ti kontratak. Iso nga paman nga agswildo akto, rugyam adagosan ti ibagbagam a business anya. Agurnong tabay mo't tamay met no dakil ti puunan. Tapno dakil mo't adagos ti maganan siya. Ay makamu ka nga rod Basta saya atam to Sikan ti pangital ka kiti amin. Kandi mo kumabaybayan ti anak ta Wen, di ka madanagan, bakit? Natalgad aka na yun ti kasasaad ti anak ta. No agawid kan to, nalukmagan ni Jingjing. Wait! Ho! Inta ta! Ho-ho! Unay ka dahi ta alakay Wilsonan, ta nagpigsa tingiwat na. Di kan sabay mo nakasuka! Shh! Tangiwat yu atata, mangag na kayo ni bakit ko. Ha? Ay, Nick! Kunak ano naka-abroadan? San pa'y inton umay alawas pa'y ti flight na. Aya! Ay kaing kangarod agrobatan tama pantan. Maladaw tan. Nyak pala makasurot ida. Tawon kwartak tata. Tainted ko kini bakit ko. Diyak makadawat king kwa na. Tama nga numakadlaw. Ingkarik ngamin agbalbaliw akon. Anya? Nukasta, agbalbaliw kan? Saan? Apay ko ma. Kat nailasag kun di kasta trabaho. Orayak la ang maka-flight. Kat no maka-abroadan, oray inaldaw tayon arumwar tata. Diyak mo nga mapaanan tawag makadwak. Amangan numakimos ti kwartak. Sa nabali tata, 1 week lang ti orayon. Ag-flight ton di asawa. Ay, kasi matya kapsat ko nanang. Isunsamot la ti agpurpur. Sige, para iti masakbayan ti pamilyada. Ay, kahit agpurpur. Sige, may jay asawa na. Takanayon na mo ngay kan iti kwarta ni Manong Mau. No, ada kwarta na. Sugal mo ti paggap-gapuan ti itid na akwarta nanang. Kanya ngay nga raw. Kasta talaga Iso nga ron mat ti pagsapsapulan na bay. Kung sinchin nyo mat ngamin ti kasdeng aramidon ti asawa na. Iso saan nga agsarsardeng nanang. Ay, awan karbengak mga tipa iti aramidon na. Tamanugang kulaeng may. Enton ginora wano inapanak. Ay, ti kunayukit dinanang. Tunggal mga bak, adamo porsinto yung amin kenkwana. Ha? Sa mo salay. Agtal na ka man. Katuan mo't. Kanagpada kayo ngamin iti aramid nanang. Ay na. Ay, pagliw-liwa aklaang mo day ta. Bakit akaw? Kasapulak, timang paragsak kanyak. Iso bay-bay anak kaday anak ko. Pagpalpalabasak lang iti oras dayta. Pangururayak, iti ipapatay ko. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Hello, Vic! Agpawitak no bigat. Kompleto mo ti materyales para iti kulungan ti baboy kan manok, Walida, tanong makumpletong ti materyales, parugyak dumating ngay paramid. Nasayat nga rod no kasta. Agawa am tagpaaramid, tapno makarugita mo ten, lakay. Wan bakit? Di ka madalagan. Bumak ng tanto. Basta numalpas ti kontratak dito abroad, agawid akton tani, nagrigat kayam ti trabaho ditoy. Di mo pa'y makudkud ti nagatulan, gapot kinadot trabahon. Alawan, agawid kanton bakit? Di ka mananagan, tagdantong negosyo ta.
Basta gawaan tagpaw iti ti kwarta pagpuhuna ka. Tapno makapagrugi akon. Okay nga, Rod. Ngam, no ngay inuta marugyan. Maditin inot bakit? May mayat na urnungag pa iti kwarta. Tapno nam na minsan amay rugi. Tanuin inot. Mabayag amalpas. May mayat tayo 1 click. Mala nga, Rod. Makamu ka, Vic. Kanuun gayam. Ada na panunot ko sa bali a business bakit? May mayat sa timini grocery nga ipatakder ta. Ha? Awam mo unay, babalay di tayan tayo. Adayo iti highway. Asinot gumatang ngay. Saan adito iti pangipatakderan ta? Ija probinsya mi. Tayo higit ti kalsada di tawid ko adagay jay. Kan adon ti babalay jay. Kat awan pa'y grocery jay. Mabalin mo't Di kasanungay tabalay tayo ditan. Kapilitan nga agawid tayon to ije probinsya yon, no ije tayan tinegosyo ta. Kat tawidan to ti anak ta. Nadan ton pamilya na. Dito iton ti pagnadan na. Malangaron, plano man na imbag no kasano. Sa bagay, napintas ti grocerya a business. Nang runa no napintas ti lokasyon na. Rumarak, Gigi. Mangan kanton, wan? Nakaluto akon. Inlakam ko ti kanam iti panggal daw kan pangrabi. Ha? Marabian kayo kadimanan asumangput, tatang? Papanan nyo manan aya? Inlak asikasuan niya pangipatakdirak iti business tayo iti probinsya. No jak makaawid, bigatak ton. Di pa'y kadinalpas? Kunak man no isuti na si kasoy iti napalabas ngal daw. Ato ti marami di anak. Saan ngamin apatad di daga? Iso nga ipapatad ko. Ay, umayak man mat, tapno makitak mat dalulo kan lola ijay. Saan? Narigat ag commute ng biyahe. Naimbag tulan no at dalugan tayo anak ko. Tauray kanayunom to ti sumurot kanyak. Wait! Intan! Ha? Ne, addan ni Tata Wilson. Sige anak ko ha, mapan kamin. Ikuyog ko ni Tata Wilson. Tatangdanak ngagtrabaho ijay. Ne, di kag bulbulakbul Gigi ha? Agyan ka lang dito'y balay. Wen This tata, drama is owned by Jenna Elmoy the Naparan Drama. ni tatang mo, Gigi. Apay ngagmay-may ka dito'y balayo. napan ijay probinsya dalolo kan lolak anti. Ay, anya tinaramid na jay. Mapan na kano simpaan jay pagipatakderan da iti grocery mi. Ha? Ne, kunak man no nalpasan day jay. Saan pa'y nga rod, anti? Kat, nangan kan. Wen, anti? Malang nga rod, no awan pa'y jay amam, kat mabuteng ka dito'y balay yung agmay-may sa, umay ka lang ijay balay, Gigi. Wen, anti? Ngam sa anak amabuteng? Nairwama kon apampanawan ni tata. Hello, Manang Lida. Nagadayo mo ti pagipatakderan nyo ti business yo. Ijay mat lang amin tinapintas ti lokasyon na sali. Apay, kas jay laeng ayati mapanunot yo a business? Adu mo ti sabali manang. Uso ti panagtaraken iti baboy dito'y lugar tayo. Isulak kumaan manang. Grocery mo ti kayat ni bayaw mo ading ko. Apay, isaw ti masursuraw. Sika ati agdesisyon manang, ta sika nga ro ti agtrab-trabaho. Pagbambanugam ti kwarta, maararamat para iti dayta. Suportarak latan ti kayat asawa ka ading ko, bareng ang balbaliwan. Nagadayo pa'y mo ti lugar da. Numalpas ti kontratak dito abroad, ag forgodak ton. Taas ikaswan min ti ipatakdar nila kaya business mi. Ala ka, makamu ka manang. Monitorem nga rod ajay asawam. Tapno saan amayaw awan ti kwarta nga ipaw-paw-it mo. Hello, Lakay! Kumusta? Naawat mo ti kwartang impawit ko? Walida, Kat, kumusta? Anyat narugyamon? tartarimaanag pa jalote apang ipatakdiran iti business na bakit? Ta saan ngamin apatad day jay? At atang tandanak amang bulbuldoser. Kat, idulin mo nga ro ti kwartang ipawpawit ko tapno saan na magastos. Wen, nakadulin, bakit? Sige nga ron, tsakpay lagi pawit. Taypay la usarin yung agtrabaho ti pawit ko, tasya akong ti mangidulin iti kwarta Lakay. Ha? Apay, awan pa nagtalak mo kanya kaya bakit?
Addang, may mayat no siyak ti agidulin. Ay kat makamu ka nga ron bakit? Basta di mo liwain tagipaw italawas mi anak mo ha. Wen, di ka madanagan. Ibagam no mabalinan arugyan ti business ta. Ta sa akto agipaw itidak kala kwarta. Wen bakit? Ket, kumusta ka di tangay? Kastoy kanayo na mabannog. Jak to agsublia talaga dito yun. Nagrigat ti trabaho dito Iso nga agurnong tatap na adda pag business ta. Sige bakit? Di ka madalagan. Tagdan to sang patam a business ta dito Pilipinas. Ay nasaya at launay ano kastala kay. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Adapay kwartam di tabay. Abay, naibusan ti inutang mo kanya? Awan nga roden baraw. Naabak. Nan, pautang nakpay. Nagadot utang yung kanya ako na. Alay, bayadak to ka rin. Lalaing ikaw no. Promise. Subutek, jay abak ko. Mabit lang nga ron. Ay na, ibata nakita ka dito, Ibay. Ah. Kung naktupay ka, nga adda ka dito ayuyang tayaw. Ne. Ito'y kayo ka di pa dito inanang. Saan? Kasangsangpit ko laag. Nan, kwartam ma'am. Amok nga adu ti kwartam itakay. Tanang nga baka kano idi kalman. Manuti ka sa pula nyo eh. Taloribaw no adda. Angam no awan di uray 2,900. Siyak pa'y mo unam avik. Siyak ti mo na ngamot utang geng ka. Ala, di kayo matanagan. Taikan kayo adwakin ni nanang, tata. Hello, Lida bakit? Parugya akong de business na. Tapno nalpasen no sumangpit ka. O sige mangipaw itak nga ro diti kwartan. Ipawit mo amin ng jornong mo. Tapno mabit amalpas. Agayabak iti adong agtrabaho. Kan katangag amin na nama ikarga iti grocery. Sigurado ka Wen, tapno makadugitan. Tane, sayang taglabas ngal daw. O sige nga rod. Ipawit kon intun bigat lakay. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Ay, sinaurdak ijay ayuyang tayo, Bek. Nakimos ti kwartak. Ay, uwan kayam. Impawit ka no mo nilida jay pagpuunan nyo iti business. Una nang, Hey, dakil samot agatan day jay nakaw. una nang. Ngam ko nakabarugyak oray inutak. Adawa ka no laban no bigat. Abay, di ka mapan. Pampanunutak nga ruti mapananang. Tangay agsuswerte akmat iti sugal. Unak nga itayak pa nga umuna jay kwarta pagpuunan mi. Tapno agtriple. Ay, ala, anak kong. Kuyugan ka. Basta di bagbakin ni Lida. Nawan! Danag mun, aya. Basta ikanak mo nga ron, Agudwatan iti kwarta. Anya? Ay sus, amangan mo maipaabak yo. Saan? Lalaingag, baraw. Baik. Ay, kasano da ito yun ngay? Naabakak may. Oras siyak nga rod nanang. Nakimos ti kwarta. Anya? Ay, kunak man no nalaing ka. Italaang manang nagmamalasak nanang. Nagsasaruno ti panangabak ko iti kalabas. Ay, sausa. Kasano nga rodin ngay? Dakkel agata dyan na ipaabak tanakaw. Un nga rod. Anyat iba ka kinilida ngay. Sigurado akaungot naklay jay. Amangan pa'y kit din sinaan na kon. Ay, kano sinaan na ka ay, awan, mabalay. Nung ay pabayadan na kanyak nanang. Ay, bayadam baraw. Sana mabalin Dua tayo mo't anang ipaabak iti kwarta. Bayadan tayo adwa Anyat papayad ko ngay. Awa mo kwarta. Basta ibaga ka nagkuduan tayo ti kwarta. Ngamno kaya't yuman. Pagparangin tayo anahuldapak. Anya? Kampay di nahuldapak. Katda kayo tagbalin na testigo nanang. Ha? Ay, kasla mabutugak magtestigaw. Ay, makonsensya ta siyempre, anak ko, jay luklukun ta. Kat, anya nga rin ti pagbayad iti inalayo a kwarta. Ay, awan. Ang
Ala nga raw. Planwam ana imbag tapno saan ta amatiklaw. Anya, ulit man timbagam, Vic. Lida bakit? Nahuldapak! Dandanidak pinatay na gijay aholdapar. Imbag ta nakatarayag. Kat, mano hold up kan kangay. Amen, di igam ko ang kwarta. Tanapan ko nga ron inwar di binandala kwarta nga impawit mo. Natiktikan na lagi niya aholdapar. Awa dahil di kwarta pag business ta ko mabagay. Anya, nagdakalagatad day jay. Inruar mo amin, aya. Una, sa gumatang ako man iti materyales. Kanya mo ikaragay iti grocery. Unay kamutan. Kasana mapamati na hold up ka. Pangaasim, Vic, di nakluklukwan. Saan ka luklukwan? Ninanang ti makapaliknag. Takadwag iti. Tabumulbulot iti kwarta kanya. Nakita na tinapasamag. Anya. O sige, tawagak man ni Nanang. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Hello, anak ko. Hello, Nanang. Agpaiso aya na hold up ni Vic. Kuwa. Ibagayo tagpaiso, Nanang. Na hold up ni Vic, huwan no saan. Ay, sorry, Vic. Nga mas ruming bauti pa matagkaw iti anak ko. Kuwa. Saan napudnaw anak ko? Anya. Kung kuna na lang dayjay, tapno saan mo nga ungtan. Hanggang kinapudno na naabak iti sugal. Anya. Ti awanan bain alalakin. Ay na anak ko, pakawanan ako ma. At damo basol kaw, tabi muludak iti kwarta ken kwa na. Impaabak ko mo lang, kapakawanan ako ma, anak ko. Unay kayo matan. Ay, Day takot timadikada kayo. Konsensyon yung aming timading arami di asawak. Isungawan pa nagbaliw na. ay, sorry talaga, anak ko. At day ta, nakakukus ko amin ang akawis mo, Vic. Pumanaw kan. Lida, pang-aasim ka di ah. Di nagpapanawan. Ay, ayatan ka. Ay, ayatan nga. No ay ayatan nak. Di nak kumali ng langsutan. Panang loko tinaramid mo. Olbod. Kanayon kumat nga ibagakan kano kasano ti karigat ti trabaho ki abroad. Nga winaldas mo lang ti kwarta itawan kasas ka nabanag. Sorry, Lida. Bumawak ka. Di ka nagsubli pa abroad. Tasyak mo taga-abroad. Promise. Huwag mo nga, Ben. Lida, anak ko. Pakawan mo ta asawa. Tanakasagana mo ngagbalbalew. May sa kayo matnanang. Konsentidor kayo akatugangan. Sorry, anak ko. Saan na maulit na jay? Pagbababawyak na gijay nga inararamid ko. Oray siya bakit? Ikarik, agbalbaliw akon. Ikandak ka di, tikundaway kong agbalbaliw. Agabrudak, tapno masukatan ti winaldas ko a kwarta, Lida. Promise. Gapoy di sakit tinakam ta sawak pinapanaw naklata, ngam jak nagsarda nga nangay ayaw kun kuana. Inal daw ngay ay work, katagkid dawak iti pamakawan na. At damat lata panagayat na kanyak, iso nga inikan na kiti tsansa nga agbalbaliw, iso nga inawat na. Kat tinungpal ko nga road dagiti karikan kuana. Inijak matan ti bisyok, kat nagaplayak para abroad, kat aging kay tagtrab-trabawak pa laang dito abroad, kat maragsakan naktay ni inot matlaang anay patakder mi ti grocery mi. Alakastan, tugayem mo, Vic. Alaga gayem, di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama to gayem yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin, God bless, iti tunggal maysa. Manang! Biyada!
Hello gagayam at timanan to gayam yo Jenna Almoite ang mga kakamakasman ng biyanang. Amang kumusta kada kayo amin kan syempre mang kablao meten itinaragsak nga oras ititunggal maysa. Welcome kayo dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipud man kani kabsat o saan na pud nagan tintay drama nay. Mayat man dito inusar managan mo kabsat o. Ngayong sakbay ti amin, makablawa mampay da Jennifer Aranas, ngagdangdangag dita San Juan, Batangas, at taga Tabuk City, Kalinga. Ni Catherine Gay de Ocampo at taga Luna Apayao from Mary Jane Manglalan. Kani Rudy Sudaria dita California. Kastoy man ti kunani kabsa, dear man ang biyanang. Adamat kapadasa kakayat ko apay drama. Iso akayat ko nga ibinglay dito kapadasa, tabarang makaitan mat iti adal ken leksyon kadagiti padak adumdumngag. Katap no nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Tanyat gagaram, inabakarina. Umayak man nagpahula, litra O. Ola ang tinagan ko, nana. San alitraw? Nainayon anyo ba't tinagan ko? Anya mga minday tanagan mo. Nagababa, nagrigat abaliksyan. May sala alitra. Di mo latultuladan tinagan ko. Nagatidog. Baka rin na Elena Esperanza. Na, Iso nayunak man tanagan mo. Tanagrigat abaliksyan ti may sala alitra. No kaya mo ako, OMG. Tamay maya basit adenggan. Maday, basta kunayo latta ka din kanyak. Anyat ipahulayo aya, ina. Ipahulak ko mano payatawan ti panagbiag kaw. Nan, kita agmantad na kulap yaw. Adtoy. Ay sus! Nay, apay. Anyat nakitam di tadakulap ko. Oh. Madamag kumanlaing. Anyat kan ka rin nyo itinal daw. Sana ka mahilig iti karne. Fish lang kanateng. No karne akman sagpaminsan lang. Kan sagabasit. Sagay sala atadtad no kwa. Kan mahilig ak iti protas. Kan dagitay herbal bulbulong ti pan nakakapek. Kan kanayon ti ehersisyo. Pipya. Mayat nga raw. Manopay nga yatawan ti panagbiag ko nga ta. Manutawin nyo na ya. 85 ko na. Ngam napigsaag pay lang. Abutin nyo pa iti sangapulo atawan. Basta itultuloy ti healthy diet yaw. Ay na. Nagmayatan. Adopay nga ro datawan ti panagbiag ko ah. Thank you nga rod, Barok. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Nanang, agsakit mo ito nirawot akasinsin nyo ijalaod. Wen ka no nga rod. At damanin husto apad to ni ninong ko nga nanang. Tanay baga na kanyak ide, amakaptan to kano iti sakit ni Uncle. Kat pimaysaw. Nairan-ran na mula siguro Tatilan tumakan kanin na. Oray parit kan kwa na alay lamutan na latta. Haman nanang, nalagapod no jahulan ni ninong Naglaing talaga rin dyan ninong ko. Idol ko talaga. Talaga analaka akaptan ti sakit ni uncle mo tamalaksid anarawat. Mangarak pa kan managsunal. Papanan na ngay no diag sakit. Basta bilibak talaga kinininong ko nanang. Ado, ti po may paiso nga ibagbagana. Mamad to, talaga. Nay, addalugan ang nagsardang iti batog. Asino nga ta tinakalugan dita? Dito'y matbatog tinagsardangan da. Ni Valerio jay dimsaag. Jay driver. Padak mo't abakot. Nanay, asino nga tangay day tanakiluganan ta anak ko. Langana mo't tibak lang. Urayak lata idan nga umay dito'y balay. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nanang, adda kadwa kasimbang point ni Anselma, Nobiak. Naimbag nga oras mo, nana.
Kastamot, kabsat. Kaya't na kayo amam-amunan, Selma. Isong impasyar ko dito yung balay, nanang. Akat nangan kayon. O, nanang. Nangan kami, Jaylee. Nag-restaurant kami. Napintas gayam tiinan ni Valerio. Sikat ti malaan ti anak mo, nana. Agyaman hak Ay, wan taga ano ka nga ay Anselma. Taga kabangibang a barangay, nana. Kalugaran mo't lati ex ko, nanang. Agkaaruba da. Anya? Ijay tinakam-amwak kin Anselma, nanang. Kanayon kami nga agkita, tunggal mapanak ija balay ti ex ko. Asino ti mangipagarup, ada kami kayam tinaik kare, para iti tunggal maysa. Sa mo la ibagati kasta, into nagkasar kayon. Tano ita, agayan ayat kayo pay laeng. Di mo maibagati gasa at ako nada. Basta siya, ni Anselman ti final, nanang. Ison ti talagang asawaak. Uray siyak, nana. Ni Valerio ti maudi apakiasawa. Ay, anya ka, balasang wano balaw. Wano sina iti asawa, kabsat. Balo, nana. Saan na pa nang idawdawat? No bilang mabalo aktumanen, jakon makiasawa pa'y. Maudin ni Valerio nga ayatek, nana. Ako, tada kada kayo dayta. Da kayo ti masagnan. Iso ada kayo nga ron ti makaamo no anyat plano This yo. drama is owned by Jenna Almoida Drama. Kumari natin. Sino di babayan nakita ki di balayaw? Nakita ngamin itay lima basakit. Dumagasak ko ma. Ngam nadagsan di binaklay ko abagas. Bisita yung kadeng. Kumari. Ahin ni Anselma dayjay, pare o. Nobya ni Valerio. Nya. Nubya. Ngay. San aya? Adi taga-kabangibang abarangay tinubya ni Valerio. Nagsinadan Nagapada, idi kwa nagsinadamutin. Kat ita adamanan baro anubya dya anak mo iti bunyag, kumpare. Ay. Taga-ano ngay dayjay? Taga kabangibang metla barangay Karo ba metla jay ex na. Nya. Di nalain niya adayumit tayong tinagbirok iti kasukat ti ex na. Nagloko ba dayjay Valerio? Jakman amoy ti dayjay nga anak mo iti bunyag. Isumat kano kayat na. Welcome to Jenna Almoida Drama. Nay, nagabwam, insan mayay. Di taman balay daninong mo nga insan Valerio. Napan ka kadimot nagpahula. Waninsan. Ay na. Ha? Abay, anyat impahulam. Kan apay nga agsangit ka ngay. Agpay sujay atap ko kanila kay ko insan. At da babae na iti lugar a pagtrab-trabawan na. Anya? Nakita mo, ano? Impahulam laang. Iso nga ruti hula ni tata, Anya? Nabayagan naman madlaw ko daytay di asawa kinsan. Nabayaga sana nagawawid. Kat no agawid man, kanayon nak nga apangan. Kan di napulos ipaigam ti cellphone na kanyak. Madlaw nga dahil lamang na. Ay, kat kasaritam anaimbag insan. Damagam no husto ti atap mo. Tanarigat mo't no agat atap kalatan nga awan mo ebidensya. Ay, basta insan. Napigsa ti pakinakam ko ahusto ti atap ko. Kani di kasjay timbaga ni tatao. Adan! Puno talaga ti atap ko, kasinsin. Anya trabaho dyan nubya ni Valerio? Kumari natin. Wanaw, pensyonada. Madlaw nga may nabak nang. Taadda pa'y lugan na. Pensyonada, kan ada kano papaabangan na nga apartment na ijay syudad. Dakkel kano abalay. Aya, Sa bali pa'y kano di papaabangan na apakanan ijay ilay. Kan ada kano pa'y upat avan na nga ipapabiyahin na. aya. Kat talagang nga raw dabak nang nukasta. Pada napansin ko itinubya na.
Anya day tangay kumpare o. Basta, damo pa'y lapan nakakita kin kwa na. Sa balay, tinariknak. Kaslarda na idumduma kin kwa na. Ay na, sunggarak pa'y sika. Ah, naidumduma nga. Basta, ada sa balay anadlaw ko. Diyak pa'y lakayat nagsaw. Tama nga no agkamaliak. Nga masigurado. Husto laki diti hulak iti na iya babae. Panagmugmuging na pailang kat amukon ti kinatao na. Ken amaw ti mapasabak iti basakbayan. Aniya. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Kahit kan nga ikasar, Anselma. Ngam problema ti kwarta. Awan pa'y urnong ko. Basin mo ngamin ti mapaspasada iti tricycle ko. Apay nga na problema dayta. Siyak ti aggastos para iti kasarta. Ay, sana. Diyak kayat nga damasaw ti tao. Diyak kayat nga ibagada akwartala ti kinayat ko kenga. Iso nga ipakita ka dakwada, akabailan ka nga ikasar, babaen ti bukod ko akwarta. Okay. Amuda pa'y nga rod no kwarta kwen no kwartam ti magastos. Ken may sa, di mo man pampanunuton ti sawen ti tao. Ado nga min ti chismosa iti lugar mi, Anselma. Man nakibiyang da iti pada da tao. Imbes adya la bagbagida ti biyangan da. Saan? Tapakibiyangan da amin abiyag ti kaaruba da, ken kalugaran da. Ala, baybay am dagita. No kayat mo ag secret marriage tan. Saan? Kahit kung nga iparang kadagiti tao nga ikasar ka. Asaan ka nga ibaen, nga orain inauna ka nga adayong siya. Oh, agyaman nak Valerio. Talaga nga ay ayatin na. Wala. Sa bali ti tamak ken ka, Anselma. Manangipatag ka ngamin. No kadwa ka, panagriknak. Ket upat a tao ti mangipatpatag kanyak. Ha? Anyat kayat mo asawan? Wala. Taadala nga ro din asawak. Adapay nanang ko, antik ken lulak. Anya? Di mo kumatagidak sin timbagakwan. Ta aglaplapusanan ngamin apamatag ti parpariknam kanyak. Iso akay kayat kalaunay, Anselma. Welcome to Jenna Almoida Drama. Lumabasak pa'y Valeriao. Wala, Ninong. Nay, madaman sa timiryendayo ah. Wan, Ninong. Dumakas ka ba, Tag merienda kayo. Kasangsangput mi ngamin. Ay katwan ah. Narigat apaayon ti grasya. Ninong, isugayam na Anselma, nobyak. Nice meeting you, ma'am. Di nakawagan iti ma'am, tata. Anselma, kunayo kumalatan. Ay, ala. Ay, kanayon ka makita no lumablabasak ditaw. Si kagam tinubya to'y anak ko iti bunyag. Mamit lang, Ninong, Yalaan ko iti baso yo. Sige lang, Barok. Anya ngay ba't tinagustom kini Valerio, kabsat? Siyempre, nasingpet. Day tati kang runaan anangayataken ko ana. Ta, di nakibain nga oray ub-ubi nga dayongam siya. Ay, ngamawan ba't trabaho na? Adamet, iso na laeng tasaan na permanente ti trabaho na. Maki-extra laeng nga agmanmaneho. Kan may sana problema dayta. Tano bilang agasawa kaminton, agnegosyon to ni Valerio. Ato yung ti baso yo, Ninong. Mala, agmerinda kayo mutay. Sige, Barok. Kit agyamarak manan. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nagawid ang Janubiang Valerio? Wen, Ninong. Anyat mo ko na yung Janubyak. Napintasan niya, nga oray bumakitan. Weng, awan makunak iti da ita. Talaga napintas. Ngam no para kanyak. Mas kay kayat ko di mo na nubyam ngam dayjay. Ha? Taapay mo, Ninong. Ay na, adda madi ang nakitakin ko na. Adda pagilasinan asaan kay to anaragsak iti tunggal maysa. No pilitam ti mga sawa kin ko na. Ha? Anya mo detang ibagbagayon, Ninong. Inyat mabalin ko ngay. Kit iso nga ron dinakita king ko na. Amumait nga aghulhula ak.
Amok ti mapasamak iti masakbayan to iti daydi a babae. Anya? Ado, tinakita ka pagilasinan. Amalas ti biyagyaw no pilitin nyo tagasawa. Ha? Sus, nakabutbutang mo dagit ang ibagbagayon, Ninong. Isaksakit ka. Taanak kakik nga raw iti bunyag. Kasla anak ka na. Iso ading ganak. Para iti pagsaya atam ti bagbagak. Iso anabalo. Iso anatay ti mo ng asawa na. Tamalas day di a babae. Anya? Apay di ka makaid na, Valeriaw. Itay payla pumanagna ka. Anang, mariribukan ak. Kasano da ito yan? Kunak no na Selma ti talaga ang makagasat kon. Ngam adayon samot ang mapasamak da ita. Apay aya. Basta. Diyak ibaga kada kayon. Tatikay mo't lamamati. Bagam ano anya na ita. Tapnamok mati may balakad ko. Saanan? Para kanyak lang da dyan, nanang. Welcome to Jenna Almoyda Drama. Kanya ang itaramidok, Ninong. Sapay inayat kun iti husto na Anselma. San pa'y anala daw ti amin barok. Kundi mon ibaybayag ti relasyon niyo. Tama nga numabalo man ay ni Anselma. No agasawa kayon, kat mabalo na Anselma, ang momon ti kahit ko asawan. Ha? Diyak pa'y mo't kahit ti matay aninong. Adda nga min nabasak iti panagmugmuging Genoviam. No makiasawa man ay, mabalo adagos. Anya? Isungag panunot ka. No kayat mo pa'y tagbiag iti napaot, barok. Sinaamon, dadya babae. Ngam no nakasagana ka na pumusay, sige. Asawaan ng Selma. Ninong? Agpili ka. Agbiag iti napaot. Wenno pumusay ay. Anselma, sorry. Ngam panagkunak. Agsinatapay laang ko ma. Ha? Taapay ngay. Basta, sa anak ako komportable. Kan ada problemak. Kat kahit ko asulbaran asisyak. Anya ti problema? Basta, para kanyak laangan da dyan, Selma. Sapay ko matamawatan nak. Ag-cool off tapay laang. Kat no talaga adata, agsabat tulat ta, tidalan ta. Oh, apay gaya kastamat tanti pagpagam, Valerio. Nagkinarita, anila ang patay ti mamagsina kadata. Kunam, ay ayatin Namapay ngaya sina anak. Ada ka din kasukat ko. Awan, basta kahit ko pailaan tagmay-may sa. Please, maawatan nak ko ma, Anselma. Dayjay. Agsangsangit ay niyan, Selma. Kabayatan ti panagsarsarita dakin ni Valerio. Saan ka pumanaw dito? Urayat, noon niya ti pagbanagan ti saritaan da. Sininaan siguro ni Valerio. Isungag sangsangit niyan, Selma. Sapay ko ba? Tagsinada na talaga. This drama is owned by Jenna Almoyda Drama. Nimbag nga oras mo, Anselma. Sikamot gayam, tatao. Kasanuan nasa pulam to'y balay ko. Imimayak dito idin, Anselma. Idisan pa yan nagsina da Valerio kinti ex na di takarubayaw. Ha? Anyat kagaram? Kwa, umay ka la kumakumustaan. Tamo ka, nasakitan ka, iti panangisida ni Valerio kinka. Wen nga rod. Pilpilitek nga aklunan ti amin. Jakmat mabalin nga ipilit ti bagikin ko ana. Sa nabalay, ta iso nga imayak, ta umay ka andingayan, Anselma. Iso nga pastrikin nak, ta andingayan ka. Ha? Ala, sumrek ka, manong. Yaman nak. Mom, Anselma, nalaing nga kagkanta. Mabaling ka sagutan iti kansyon. Tapno maksayan baset ti panaglidliday mo. Ha? Halaman nga rod, manong ko.
naulpit. Adawal, tisimang bay, kanyak. Ay na, naglaing kamot kayo magkanta, manong ko. Siya na pa nagpalastaw, Ganselma. Ngamday ta ti may sa talintok. Adaw ti talintok. Jaglay pakpakat. Ngam ita ipakatong. Basta parakin ka, Anselma. Insan Valerio, ada nadamag ko. Di ba nagsina kayo, ijay nobyam? Winsan, apay ka di. Ay na, amom. Paspasyaron ka numat ni ninong mo nga, jay ex mo, ijay balayda. Ah. Kasla, kunada nga, isudan. Ada nakakita, nga agkuy-kuyog da ka nun. Agpay sungat taday ta. Wan, saan da amay may sawan no dua, tinang ibaga kanya. Aduda ang nakakita, insan. Anya? Apay nga kasadyay. Kalpasan nga inupay nak ni Ninong. Dinurugan nak asinaak. Tagbalinto ka no amalas ti biyag ko no isut ang sawag. Sa ita, kasta ti maamuak. Ano kasta? Adda sa bali a panggap ni Ninong mo, iti kasta ngay naramid na, insan. Apay nga kasta kayo Ninong. Dinurugan dak asinaak na Anselma. Ngamda kayo kanumot gaya man. Ne, kahit anyan basol ko di tangay. Na iturong siguro mo't ada kami ti para iti tunggal maysa. May bagam ay atigasat. Madi tinaramid yun Ninong. Kunak man lumalas tagbaling asawa na. Di agmalmalas kayong tungarod. Ha? Kwa? Amu yun no kasano ti panagbilbilib ko kada kayo Ninong. Ngam iti kastang inaramid yo. Napukawan ti panagtalag ko kada kayo. Aga-agaw kayo. Di mo matsawin ti kasta, Valerio. Diyak mainagaw na Anselma. Sa akmet lang nagaram kinkwada, idi nagsina kayo. Basta, aga-agaw kayo. Traidor kayo Ninong. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Oh, honey. Di ka kadi payagawid. Kunab nga agawid ka ita. Kakapsutak mitay niya. Maulawak. Kan medyo nasakit ti ulaw. Makabakbakwara. Ha? Apayin nga ay. Diyak manam mo. Diyak maawatan ti bagik Anselma. At ang sama manggamgamod kanyak. Anya? Kinwan gayam. Asino dagita nakadisplay aladawan ti lalaki dita ditingyaw. Itay ko pa ila abigbigbigan no asino dagita. Maliplipatakla damagain. Kakabsat mo ka di dagita lalaki. Ha? Ay, saan? Awan lalaki akabsat ko. Pasig kami a babae. Dagita upat na lalaki kat isuda tinagbalin nga asawa. Natay da amin. Kanya, no kasta, namin upatan anabalo ka. Wen, apa yan nakigtot ka? Kwa, awan, agawit ak garo na yung tanay. Yan tabi na namin na kanya balay. Ikarigatak na agawit ang Selma. Kano ka nga rod manin nga umay dito eh? Kumpurme, makitan tao. Apay nga agsakit ka matan, pare Anyat napasamak kan. Yun nga round. Diyak mo. Dan samot mga asing kanyak. Kayong kagpa-check up, pare. Amangan mo no niya daitan. Agpasukon kan na ijay nubyam. Sanan? Sinaak de jayeng. Upad mo igaya man tinagbalin nga asawa na. Natay damin. Anya? Amangan mo sumarunuak mo Kaya't kumay batang biyag Isun mo't kagsakita kang. Tamarugrug yanan ti papatay ko. Iswasin na akong dadya babalwan. Sininaak nga rod ni Anselma kat nasakitan, itinaramid ko talinukok lakano.
Masya na kan kwa nang gapo iti butang ko, iso asininaak. Kat no makitkitak ta na ko iti bunyag, mababay na kan kwa na gapo iti inaramid ko. Kat kadag iti dumdumngag di ko matultuladan, ti inaramid ko, tas ana nasaya at tikas jay. Adamot ta nasawa ni Valerio kat adan dua nga anak na. Nagpa-check upak mat kat ita adu tagagasak iti bagik. Alakastan, tagayim mo. Oh, ala gagayam di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kuniti drama tugayim yo, Jenna Almoite. Dakkel manen nayaman kada kayo amin, God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello gagayam, kapadasan ni Cubs at Jose, saan napod na nagantintay drama. Nga makablaawa mampay da Maria Teresa dita Abu Dhabi, Jocelyn K. dita Pakistan, Lisa Duldulaw dita Isabela, Ken Sisa Kanuto. Kasi mantikuna ni Cubs at Jose, dirman ng biyanang, siya tay lalaki a happy-go-lucky. Kan awan na rapaap na itibiyag. Ngamkit di alisto a kamakinobya nga oray awan na talgad at trabahok. Iso nga amin na pakirelasyonak, sanda kakayat dagiti kapamilyada. Rogyak man nga rud, ti agsalaysa. Awan na pintas amasakbayam iti day niya alalaki, Dora. Iso asinamon. Ay ayatak ni Jose tatang. Wala, ngam awan magtrabaho na. Kasano ang mabiyag na kayo iti anak yaw no kasta? Si kamit trabaho. Anyala kukon na ngay. Mangan maturog langan. Gumagato tatang. Kaalong tubay na ita. Nabayagan nagdindin na kayo. Ngam awan mo't apulos tinagbaliwan na. Tatang. Sinaam kidain. Kakaasi ka laang iti sidong na no kasta. Saan anatang ti ulong, Dora? No iday kat dinak dingdinggan. Saan nga agbalin kanyak itan ti kasta? Siyak ti masurot itagon daway. Kasanungay Jose. Pagsinsinaan datamutan ni tatang. Apay ka no, Dora? Awan ka no trabaho. Awan ka no napinta sa masakbayan mi iti anak taken ka. Nagloko mo't dahi tang amamon. Tila'y bagbaga na. Kat kasanungay. Anyat makunam Jose. Ay, gata niya kay nga rod no talaga apag sinaan natan. Awan mabalin ko Anya? Kastalat ibagam? Di na kami ilaban iti anak ta? Kasanyat maramidak no talaga di nakayat ti amam. Ipilit ko kat tibagikan kan. No di nakayat, saan lang? May saya ti katugangan dito rabaw ti daga. Anya? Unay kamatan Jose. Apay nga kasta ti bagbagam. Patya ka may ayo tapay ni tatang, babaan ti panaggunay mo. Panaggunay nga. Kat ipakita mo nga na responsable ka nga asawa ka na maa. Agsapul kay ti trabaho. No di nakayat ti amam aparaken ka. Saan lang? Yak ipilit ti bagik ko nakmat. Kat kastalatan. No kuna ni tatang agsina talatan, Jose. Katanya nga ron. Uwanan Anyat mabalintay. Jak kayat ti riribok. Iso atong palin talatan ti kayat ni tatang mo, Dora. Apay nga kasta ka. Ilaban da kami matiti anak ta, sana kasta. Kat ure ilaban kayo, no awan atalaga ti mabalin ko. Awan mo't ngamin ikarkarit ko. No di nakayat ti amam ngagbalin amanugang. San lang? Jak ipilit ti bagik. Jaklem pagaro pakastagayam ti kinarukop mo. Awan serbi mapadre di pamilya. Tadi mo kabailan nga ilaban ti pamilyam. Pasensya kan, Dora. Gamsaan siguro adata ti na ikari para iti tunggal maysa. Kansan asyak ti si Diram. Diyaman nakibiyang nga amam ti si Diram. Iso ti pabasulam no apay amarakrak ti pamilyata. Ala, gusto daytan apa nagsangsangit mo, Dora. Sadla may sa ti lalaki. Ado dita. Nalabas kayo mga mintatang. Di kay lamasyan kanyak kaniti apo ko yumat. Awan madakkalan nan nga mana. Apay aya di nak maawatan anak ko. Kat para matlakada kayo ti pampanunutag. Awan maganab mo iti day niya alalaki, tasadot. Awan trabaho na.
Kahit mo nga raw, dagrigat itag na nayon itisidong na. Katagbalbaliw to, ah? Kaanon to ba? Awalat ang mukaw. Sa nabalay taubing kapay, kan napintas ka anak ko. Patsyak nga dupay tagarang gan ka. Kat pilyam ton anaimbag ti pakirelasyonam. Kita tay adda na talgad at trabaho na kan nasingpet siyempre. Ni, si kamot gayam, Jose. Summer ka? Umyanak ita dito'y dagos mo, Teria. Mailiwak namin gan ka. Ala, amang ando mailawan ta, Jose. Katanya ko ma. Agayan na yat tamay. Kasanon no maitulad ak ijay ex mo. Apanawam tumutlaan. Teria, saan asyak tinangisina ken guana? Iso, kang runaan ti amana. Di nakayat para itanak na. Iso nga awan mabalin ko. Jose? Kan mabalin ka di. Saan man adya ex ko ti pagsaritaan ta? Tigit di maipapan ka data. Kasano nga ro jay anak mo ken kuana? Suportaram? Ha? Ay, kwa. Nugamdag ti mapanmangted iti suporta. Abugan nak madya ama ti ex ko. Di damad pagan ano ti itad ko akwarta. Tabasit ka no. Iso ngawan mabalin ko. Anya? Iso ama bukudan nak teriya. Awan ka inagaw mo kanyak. Tain niya dayon di ex ko, di anak ko kanyak. Jose? Sikan, ti talaga nga ikasar ko teriya. Ngam saan pa nga ita? Tagurnungak pa niya. Ngam mabalin ta magtandag din. Ano kayat mo? Ha? Ay, amang noong tanak ni Lolak. Ni Lolak ngamin ti dimakulak. Ket kasla isun ti dadakkel ko. Ta broken family kami ngamin. Iswan, ni Lolak tinang padakkel kanya. Apay ko mga ungtan na kakit agayan ayat tangarudan. Agawid tanto nga rod ije balay mi ije probinsya, Jose. Tayam ammo ka ken ni Lolak. Ha? Katuwa na. Day talaga yam. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Adamanan baro anubiam, Jose. Nga maging kay tawam pailat permanente at trabaho. Agtrabaho akton no may kasar ko ni Teriana nang. Kasano nga rod amay kasar mo ka awam mat kwartam. Awan to pa'y maitad mo kwarta ije putot mo ken ni Dura. Imay man idi kalmanan. Dumaw dawat iti para iti putot mo. Ang amawan na itad mo. Naimbag ata da dyan nababati ali magasot ko. Isuntinted ko. Pilitin danto matitao amang tid iti suporta ket awan nga rod. Di ka mangamin sumapol iti natalgada paggadam. Sumapulak to Ubingak pa'y mo. Ado pa'y tagur uray dita na pinta sa trabaho na lang. Timing lang. Sige, tagrubata ko. Mapangami ije probinsya itinobyak. Tayam amunak kanukin ni Lola na. Di ka lang mabain na makiam-am mo nga wam may karkarit mo trabaho. Apay, masapol nga dama ko na trabaho. San tumakiam-am mo? Uray jablesak ta ay ayatan nakmadyanobyak, nanang. Welcome to Jenna Almoida Drama. Si kagayam, te kayan ayat tuya pukok barok. Un Lola, Jose, tinagan ko. Kat nasaya at matatayang pasyar mo dito'y balay tinobyom, Teria. Awan na, Lola. Tapno ma'am amuyo mo't. Kat, anyat plano yung ay. Ikasar kunto ni Teria, Lola. Kaano ngay? Aywan, anyat trabaho ngay, Jose. Ha? Ay, kwa. Adda uncle ko nga engineer. Adda antik a maestra. Kan adda ninang ko anas, Lola. Kakasinsin amin ni nanang ko dagita. Aya. Ngam ti damdamagag. No adda trabaho. Jak damdamagan. No adda kabagyam makakasta. Ha? Ay, kwa, Lola. Mangopisina akto. Apay, itangay. Ay, kwa. Agap aplayak pa lang, Lola. Maawat akon iti mabiit. Aya. Akat, agornong kayo nga ro, diti pagkasariyo Di kay pa'y lagar arami, diti sana may parbang, tanay. Di kay pa'y nagkasar. Kasar pars, before bibay, nawatan yaw.
Uwi Uy, rin, Lola. Apay na uli magkahusay. Kasla na unag ti pampanunutam. Ay, problema ka ro dyan, Obiak. Tamasikugmutan, nanang. Anya, apay ngaya sinikugam ka awang pailat makukwartam. Nailawan kami, nanang. Kahit kasano daytan, adan tumanan putot maun. Nga maging gaita istambay ka pailaan. Nanang, Kasano, no pilitan da ka mang ikasar ijay nobyam. Anyat usaram ngaya bang ikasar mau. awan nga rod kwarta. Anyat mabalindangay. No kaya't na di suda taggasto. So para iti kasar. Ay, di ka lagbaen iti kasta nga style mo. Day talamang poto ti pagalistuam. Di ka malistuan ti sumapol iti panggadam. At dan tulad ta ka din, nanang. Bayan nyo, taga-brudak tao. Ag-eskwela ak nga ag-welding. Ta ipakat ko iya abroad. Namin anon nga imbagam ti kasta husay. Namin sa nga gasutsan. Wano saan? Agsuro ak nga agmaneho. Taga-playak at driver ija Saudi. Ado ti Pilipino at driver ija guard. Diyak amukang ka. Nagado nga ibagbagam. Awam mo matungtong palmaw. Day talang iwat mo taggargaraw. Ngam tabagim di mo magpaggarawan. Sapay imay manan itag sapa jay ex mo. Ah, Imay di mawat iti kwarta. Tapaggatang nakano iti diaper. Siya ti mapaspasubo amang mangta di ti kwarta. Naimbagata dadagite kakabsat kan kakasinsin ko amang mangta di ti kwartak. ala, bayan nyo. Tano makabrudak to. Bayadak to amin dagita, nanang. Ilis tayo dagita itudyo a kwarta. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Masikog ka gaya man. Nga mapaya di mo dagdagan jay nobyo mamang ikasarkan ka teriya. Ay, kasano dagdagat? Katawa mo tapulos kwarta na, Lola. Anya! Apay, awam pa'y trabaho na. Awan, Lola. Nadlaw ko nga dasad-sadot na. Ultimo agluto, kasla kasadot na. Ay sos, no kastamat lang. Uray saan ang takasar. Apay kayat mulat nga uray kasjay. Nagal-alanganan nga rod, Lola. Baybayam nga rudan. Jay suporta ti putot na lang ang ti kamatam kan kuana. Ay, nailaw-law anak iinayat ken kwa na, Lola. Kasla maupayak nga rod iti kinasadot na. Akat sinaam nga rudan na. Uray siyak, jak kurso na dati style na iding may dito balay. Nakadikwatraw itag malmalam. Di pa'y tumulong agluto ka na ginaw. Sika amin. Nailaw anak nga nagayat ken kwa na. Kutni, masikugak pa yun, Lola. Nanya nga rod, adatitan. Awata matigasat mo. Di mo mga amin pinaliiwan na imbag. Sakbay ngayon rokmam ti amin mo. Kuna mga amin kada kayo ideya kasarpers before bibe. Ngam di dama dinangag. Anya nga ita. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Agsinatan, Jose. Naupayak ken kan. Ha? Di kamot nga mi nagpursigi nga trabaho. Kaslawan plano mamangi kasar kanya. Awan mo't ngawin kwarta, Terea. Ket? Awan kwarta ket? Kastalatan? Di ka aggunay nga agdiskitar? Ay, ano ko na magsinatan akit awata ka. Awan mabalin ko, Terea. Wan, tanaupayak ken kan. Jak pulos inarapaap ti makiasawa iti sadot ken awan arapaap na iti biyag. Alang ron, agsinatan. Takababain mo't ken ka, Terea. Awan ikarkarit ko. Diyak nga rodan umay dito idagos mo. Wan, ngam ni, di mo liplipatan ti pagrebengam iti sikaw ko, ha? Ited mo ti suportam ken kwa na. Tapno saanen adumanon iti darom ti maipapan iti dayta. Anya? Kahit kasano dayta. Duan ti suportaram nga ubeng. Nga mawamot pangalaam iti pang suportam. Wala na. Diyak matlipatan ti responsibilidad ko kadakwada kay. Kat agunay ka nga rodan na. Sumapol kan iti trabaho. Wan, rumwarak. Tayo na man magna-magna ija ili.
Barang adda master kak at trabaho. Ne, adda nakapaskil dito yung sangot ni grocery. A wanted sales boy. Patasik man dagdamag. Adda bakit anak katugaw iti pagbayadan? Iso siguro takin ko dito. Naimbag nga oras yun, nana. Anya day jay? Nana, da kayo ka diti akin grocery dito, eh? Wen, apay? Agaplayak ko maa sales boy. Adaawit mo a resume? Ha? Ay, awan mo't nana. Ang mabaling ko nga isublin ton bigat. Sige. No, interesado ka nga agtrabaho dito, sige. Mangted ka iti resume. Kasapula ka talagang tikadwa. Nana, balo kayo ka di, wano balasang. Bakit abalasang? Apay ka di? Ay, agpadata nana. Manang, lakayak mo't ka na baro. Ubing ka pa mo't? Ubing lang tilangak nana, ang lakaya kon abaro. Naimbag nga oras yun, nana. Umaya man. Adda ka din ni Jose. Ay nabayagan na saan na nagaw-awe, dura. Anya? Ay, aggurigor nga minjay putot na katipa-check up ko kuma. Malatawagak man. Ibagak amang tad iti kwarta. Nagsweldo mo siguro day jayan. Adda ka din trabaho na, nana. Adan, ngam di mo agpawpawait. Ang malatawagak man. Sige, nana. Urayak no niya tibagana. Mano ayati ka sa pulan na. Pag-check up ka no, tanak yaw. Mangipawit kay ti uray 3,000 Sige nga rod. At damot yun ti kwartak. Ay ganun gayam. Mga sawa ako ni Timabait nanang. Anya? Apay adaman na bulili kong muditan. Jack binulili kong nanang. Talaga nga isunti final. Asino manan? Isuktakin ko iti grocery. Apag trabaho. Aniya? O niya, ready kan Carla. Yamamukan kin ni nanang ko. Mga no di nakayat. Ay, saan nakpaya ready? Kaanon to pa ready ka ngay? Inton nakapsuta kon. Agawid takit din. Tanonyat ko nana, tulagan tayon ti kasarta. Babahinak iti inam, Jose. Ag secret marriage talatan. Ay, sana? May mayat nga iparang ti kasarta? Abangan no di nakayat ti inam. Kayat na ka. Enyat mabalin na ngay, no sikat ti kayat ko. Kayat ko nga isimpati biyag ko. Iso nga agkasartakid din, Carla. Iso nga agawid ta ijabalay. Tayam ammo ka iti ina. Nanang, kadwak tinubyak ang agawid ni Carla. Si Kati. Nobya ti anak ko. Ha? Amom ni Carla, nanang? Anya ka magtanusay. Kung nakno asino ti bagbagam anubyam, dahi tamo ilagayam mababaay. Ha? Apay ka din, nanang. Anyat dakas na ayakit agpada kami single. Diyak kayat na itababaya para kan ka. Ha? Nanang! Jose, kung nagtumad ken ka, di nakayat ti inam. Jose, umay ka man dito. Anday bagak. Ha? Una na. Carla, mabit lang nga. Mapanak itayan ni nanang. Sinaam na ita babae ta traitor na ita tao, Jose. Apay nga min aya nanang. Ay ayatek ni Carla. Kaya't kung nga isimpati biyag ko. No iso ta asawa. Saanin ang masapol nga agabrudak. Kan amuyo ayan ni Carla. Wan! Amamoklaw na ngamin, kabit dahil itatang mo na ita babae. Niya? May palagi-palagit nga ron kanyak tinapalabas, Jose. Basit ka pa ide. Isungawan amom iti na ito'y.
Jak laing bagbaga. Tadyak kayat ngagbalin adakas na amamkan ka. Inlamlam mga andak pa iday. Tanaglamang na itinay ta babae. Nanang, Ngam kaputan nagbutang damay darom. Isa nagsinada. mala, lipatan yun dayta. Tanabayagan dayta ang napasamak. Linipat ko na talaga dayta. Nga may dinakitak manan dayta babae. Naipalagip tinapalabas. Di ka matanagan. Tasaan kami nga agnaad dito'y balay. Ay man, Jack! Basta sinaam dayta babae. Jack kayat nga isot ya sawaam. Jack kayat no kunak, Jack kayat. Agtalawak no di mo sinaan. Agkatang-katang aklangan kat makamuditan no mabagtitak. Orag balin ako na taong grasa. Anya? Siyak ti masurot ita husay. Sinaam dayta babae. Sumapol kay ti sabaling asawaam. Ado dita. Basta sana dayta nga ex day dita tang mau. Period! Pasensya ka ni tijar ni nanang ko, Carla. Maawatak ti inam, Jose. Ket mabainak ken kuana. Kinapudno na iso ajak kaya ti agpakita iti inam. Takas jay tinapalabas. No, siya ka. Sana problema dayta. Napalabasin dayta. Jak pa kaupahayan dayta, Carla. Basta mabainak iti inam, Jose. Iso ditan patuloyon ti kalaysata. Agtungpal kalatan iti kayat na mapasamak. Ta amangan no ma-stress. Kat anya pa iti mapasamak ken kuana. Carla? Ayos laeng kanyak no sinaanak. Sa anak matla komportable no di na kayat para ken ka. Ambinado akmet kit di. Nakabasulak ken kuana. Kasano? Agsinat ang arod? Tinungpal ko nga rod ti kayat ti inak, ta agaramid mga ti sana may parbang ni nanang ko, no jak tungpalan ti kayat na. Nakitak tinakaro apa nagladingit na, idinalagip na tinapalabas, kaya't na siya nakankwana. Isa nagtungpalaklatan iti kayat na. Jak matkit di unay inayat ni Carla ta jay lakwarta na ti kinayat ko ta aklunak, ang nagsapulakla iti nagsanggirak iti dayda kanito. Kaya't bayat ti panaglabas dal daw, ado tinamiris ko abidut ko. Kaya't gaputan nakapsutan ti inak, kan rangrangan dakmatan dagiti inna dagiti putot ko, isa napilitan na ka nagtrabaho, tapnada pang suporta kadakwada. Alakastan, tugayim mo, Jose. Ala gagayam, ditan tinagpatingkaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan para iti drama, tugayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.